Welcome again to Let's Learn Garifuna, Aprendamos Garifuna. This is a series of educational videos designed with people who want to learn how to learn to read and speak Garifuna like me. In this lesson, we will learn important vocabulary in Garifuna, which we will be utilizing for sentences used in greetings, asking about someone's age, what time and day it is, and asking for phone numbers. Feel free to leave your comments and suggestions on what subjects you would like us to develop a lesson on. Thank you. Bienvenidos nuevamente a Let's Learn Garifuna, Aprendamos Garifuna. Esta es una serie de videos educativos diseñados con personas que quieren aprender a leer y hablar Garifuna como yo. En esta lección aprenderemos vocabulario importante en Garifuna que utilizaremos para las oraciones usadas en saludos, preguntando sobre la edad de alguien, qué hora y día es y pidiendo número de teléfonos. Siéntase libre de dejar sus comentarios y sugerencias sobre los temas de los que le gustaría que desarrollemos una lección. Gracias. Lesson 1, Vocabulary. Lección 1, Vocabulario. Please buy your Garifuna language workbook on Amazon. Lendi. Gaduru. Ayo. Busugwo. Amuru. Bugia. Haruga. Wagia. Binafi. Au. Nugia. Rabanweyu. Tuguya. Luagu Biama. Cedo. Wandaradi. Nefu. Aba. Guinye. Amuru Bugia. Weyu. Buiti. Hagia. Ligia. Ugunye. Day or Dari Arignon. Urinoga. Dimasu. Widu. Wagumesera. Biti Binafi. Buenos días. Good morning. Buiti Rabamweyu. Good afternoon. Buenas tardes. Buiti Guño. Buenas noches. Good evening. Good night. Buiti Achulirani. Bienvenido. Welcome. Busugwo. Hola. Saludos. Hello. Greetings. Ida Biangi. Ida Biña. ¿Cómo estás? How are you? Magaditina. Uadigyati.
Estoy bien. I am fine. Agya bugia? Agya buguya? ¿Y tú? And you? Guiñe. También. Also. Kabiri. ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Aurelio Niribay. Mi nombre es Aurelio. My name is Aurelio. Saragu Nigunda Nasubudi Runibu. Owenbu Nigunda Nasubudi Runibu. Gusto de conocerte. Nice to meet you. Keisigu Nuguya, Keisigu Nugia. Igualmente, same here. Ayo. Adiós. Goodbye. De Ariñón, Dari Ariñón. Hasta más tarde. Until later. Narihu Badibu Haruga. Te miro mañana. I'll see you later. Kaweyu Uguñe. ¿Qué día es hoy? What day is today? Samudi Uguñe. Hoy es sábado. Today is Saturday. Ka Bilambarebe. ¿Cuál es tu número telefónico? What is your phone number? Anija Nilambara. Mi número es. My number is. Gundatina Nasubudi Runibu. Un placer conocerte. I am glad to meet you. Gundatina Narihinibu. Un placer verte. I am glad to see you. Ka hora guenle? ¿Qué hora es? What time is it? La Dunron Sedu. Son las 7 en punto. It is 7 o'clock. Abidiatinu. Yo no sé. I don't know. Ferudu. Perdóneme. Pardon me. Seremain. Gracias. Thank you. Uati megeiti. De nada. You're welcome. Atirirumu Bau. ¿Cuántos años tienes? How old are you? Dusu Irumu Now. Tengo 12 años. I am 12 years old. Subscribe, like, and share. Suscríbete, dale like y comparte. Now your assignment is to work on pages 12 through 15. Tu tarea es trabajar ahora en las páginas 12 a la 15. Donate to this project by scanning this code from Cash App. Also, if you don't have Cash App, we take PayPal. We also have a learning tool called the Garifuna Language Workbook, which is available on Amazon. Look it up under Garifuna Language Workbook.